maganawan ni Jesus, isukat ay tutidaan ako. Kay balay karawan, balay inuman, awan tuti magbenbes, itiin na naman, lupaglay kaya siya gusto isukat ay tutidaan na krus. Amen. Isukat ay tutidaan na krus. Itibalang at abal ito. Praise the Lord. Ito pagkat di makanawan ni Jesus, isukat ay tutidaan na kay nagagsendi kagabagayen, kerito pilubungan manuti gagayem, kay pagpasyalad intay apiden. Isukat ay tutidaan na krus. Isukat ay tutidaan na krus. Itibalang at abal ito. Ingkon at tatay di maganawan ni Jesus, isukat ay tutidaan na krus. Last word. Tirag sa hintay tumangwan umalpas, iharangin kay dito'y naigagaan awan rabi diyay balay tirag-ragsak. Isukat ay tutidaan na krus. Praise God. Isukat ay tutidaan na krus. Itibalang at abal ito. Ingkon at tatay di makanawan ni Jesus, isukat ay tutidaan na krus. One more time. Isukat ay tutidaan na krus. Itibalang at abal ito. Ingkon at tatay di maganawan ni Jesus, isukat ay tutidaan na krus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So if we carry our cross, we will exchange it to a golden crown. When we get there, balangat abalitok. Wala kita no dajay nagpintas na corona ni Reyna. Nagadugayan mga how many thousands of diamonds di jay. Nagadug gid babasi na diamonds, how many thousands of diamonds and other gems. Then kunagkat ko dati ka na maala jay patinggalan toy dagadagay. Ganda tayo kakabsat nagasat tayo ta. We are so blessed. Nga ore-awan ti kasi nga corona tayo dito daga, we will be having a very fantastic crowns when we get there. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I am so excited. I'm so excited to get there and we'll be hearing the words, well done, faithful, faithful good and servant. faithful servant. Hallelujah. There's no other word but kunanalaan. Good and faithful servant. Good and talented, good and giver, good and smart, righteous. No. Kunanalaan, good and faithful servant. So we should be faithful unto the Lord in order to be hearing those kinds of words when we get there. Amen. Hallelujah. What a grand day that will be.
Amen. Sarunote J, page 85. Blessed assurance. Praise God. Hallelujah. We have a blessed assurance. Amen. Kung magsinamnam ang kasantuan, Gloria ti Diyos na'y gasatan, itinatawid asalakan, Espiritu na naipasay. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di kararagan. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di langit niya ayat di Diyos ako'y iibigay. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di kararagan. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di kararagan. Amin na simpan, natulugan, ken Kristo diyan niraragsan, agururay ikitaan, i-gloria na nagtulayan. Amen. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di kararagan. Dahil ko'y salita at kantaan, Jesus Kristus di kararagan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name. We worship your name, O Lord God. We praise your name, O Lord God, thou art the maker of the heavens and the earth, and all that is within in those Holy Spirit, O Lord God. We love you, Lord, and we praise you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O Lord. We worship you, Lord, because you are a holy God. Hallelujah. Oh, we bless your name. We thank you, Lord, for we have a blessed assurance, O Lord God. A blessed assurance and a blessed hope, Lord God. In the midst of this life we are having in this world, Lord God. Oh, we bless your name and we praise your name, Lord. At the end of the tunnel, O Lord God, you are there, O Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord, for the help of the Holy Spirit for today. Oh, Holy Spirit, we invite you today. Take control, O Lord. Hallelujah. Bless our fellowship, Lord. Bless every task we make today, O Lord God. The Sunday school, O Lord God.
give us wisdom, Lord God. Oh, hallelujah. Make our hearts receptive, Lord God, for thy word. Bless the divine service we are going to make today, Lord. Bless our songs, Lord God. These musicians, Lord God. These musical instruments, Lord. Bless them. We also pray, Lord God, nga dupay ti umay Yes, Lord. Multiply sa kami. mag-isama kada kami, Lord. We pray for them, Lord. We pray for the harvest of souls, Lord God. And we pray for the revival, Lord God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. In Jesus' name we ask all these things. Amen. Pasagana na. Tapos tayo lagi dyan duwa nga kwa. As the false prophet is the coming religious leader in the world. So tingin nalpas di dragon, orita mamutay mo di dragon, the dragon is Satan himself. I believe so nga dan. I believe so the Antichrist is born. There is a time for everything. There will come a time that in America, naduktalan daw 3.5 years lang kontribubong ito. Ganun ang prophecy na yan. So this time, adalan tayo man, sigod ngayon magbagak nga I am lang ay naawag na din dyan padi-trust pilot nga niya. Hindi word mo i-enjoy. The word mo di-trust pilot nga niya. Ibagam nga dating nga. Yung mapanunok mo dyan. Nga, anyway, dito adalan tayo kakabsat kung natin ngay hangay na pag-isungay nga di tayo nga mo sino si Antichrist. We don't know who will be the Antichrist. We don't know who is the false prophet. But we know it will happen by their deeds. So we must be ready always. We must not be deceived by so the story nga he is grounded in faith, and now comes the Spiritista, and now comes the Sabatista, and then gone. So this time balik nga to lang. Balik karatista. Ano nga karatista. So this time we're going to pahapyaw yung the word or the place or the activity that will take place in the 7-year tribulation period. Ito again nadal tayo because this is a prophecy. It's very difficult. But I'm not educated Bible seminary or in a Bible training or Bible school. So pasensya. Titinulong tayo. It should not be this topic should not be Harvard or Haggard. This topic is very sensitive nga talaga, but if we leave these topics, how could we know? If there is no one to tell us. So this time I might not be perfect. Dati may mo siguro. Okay, hanlang nga ni Jimmy Swaggart, hanlang nga ni John Hagee, sabaling mo jay intend ni Apo Diyos kini John Hagee, kini David Jeremiah, or sino pa? Ni Benny Hinn. This time we go to the topic is called Armageddon. Nyati malagip yo when that word comes to your ears. Armageddon. Well, ang mahitun na kunatang Di ka dino daga pa ka na Armageddon kunada na ko ha. It's a tremendous talaga nga. It's very Armageddon na kunada ka na nagpipin na tay. Kasi so this Armageddon was only stated in the Bible once lang, na minsan lang kakabsat. No apay kili. Armageddon. Actually this Armageddon is a place. Is a place. It is found in
that we can means it is only stated once in the Bible, never again nga na stated. It's in the Revelation. Binirbiro ko man di kunanang Armageddon ket it is the site or time of a final and conclusive battle between the forces of good and evil. Kataman ti kunana. Dagiti na imbag kandakas. Actually, DJ Megiddo kakabsat, Megiddo. Megiddo is a place. This is a place. I've been to this place. Nakita mi, dinapang kami mulit ibantay hasta it's a plain nga talaga mo. Megiddo. Ket Armageddon means it's a hill of the hill of Megiddo. This is a hill. In John 20 verse 7 to 10 kunana, the names of Gog and Magog are applied to the evil forces that will join with Satan. Actually, the joining forces of Satan are the ones who will have battle in this place at the end of the times. It's a great struggle at the end of the times. Megiddo is found in northern Israel, kakabsat. So nga, I encourage you to go to Israel. If you go to Israel, as lang ay dating ay knowledge mo about the Bible ko, it will be enlarged. Nga, with the help of the Holy Spirit, talaga nga tulungan na ka nga, you'll get involved in knowing more the Bible, in knowing more the history of the Bible from Genesis down to Revelation. Kasi ngay talaga ngay umay latay, kastugayam. Idihan ko nga mo to, where is Galilee, where is Judah, where is Samaria? Ngi di na basbasak, Samaria is in the northern, Judah is the southern. Nakarkaron ti panakamukon idinapanak di Israel. Yeah. So Megiddo is in the northern part of Israel. It's in North Israel. Okay? So, ijay Revelation 12:9, basahin niyo mga kabsat. Yung ano? Revelation 12:9. 12:9 and 13. 12:9 and 13. 12:9 and 13. 12, verse 9. Pura intay ka no. Naitapwak si Dr. Dragon. Dahil di ulag, idi ugma, ang managan diablo ng Satanas. Mga alinaw, itintiro alubong. Naitapwak dito'y daga, agraman na iti ang hilis na. And the other one, 13. 13. Yep. Idi naglaw si Dragon, iti pa nakaitapwak na, diti daga, kinamat-kamat na dahil di babae, anong ipas nga, itubing ang lalaki. Yeah. So, that to Revelation 12, it speaks about the talagang endurunan ni Apo Diyos ni Satanas. So that only goes to show nga para kanya laang nga adapay la ni Satanas. Dajay, di ba, I remember DJ Job ngay nga naggapuam kuno na ni Apo Diyos kini Satanas. Naggapo man jay ba napang ko binuribor ni Job. Basta mulaki di saksaktan ti kararwana, mula lang kararwana kuno naman ni Apo Diyos. So is going to and fro ni Satanas. Ngam this time after the rapture, di ba, after the rapture, the 7 years nga tribulation. At danto tiyempo, I think this is in the mid-trib or basta during the 7-year tribulation may tapwakan ni awanan ti access na jay kwan langit ni Satanas. So it is in this together with his cohorts. Kas naman matikurana. And dati kurana to nga he will begin when Satan is cast out,
of heaven to the earth, he will begin immediately to persecute the woman who gave birth to the male child. Anya ti panagkunayo to the woman. What this woman stands for. Kunada ti woman, according to verse Revelation 12:9, a woman dito is Israel. Israel. The woman is Israel. And the ng male child, child was born ke sinong diti Ay, apiso sa kasjayan apisos, milk child, ben. Wala apiso. So the number one activity of Satan then into no tribulation is to persecute Israel. Talaga nga isu di ti punteryaan na. Tamo na nga taga dyan ni Apo Jesus. Tamo na amo ni Satanas nga ijay nga gusubli ni Apo Jesus. Isu nga talaga ti persecute na. And because amo na pa ni Satanas nga digito Israelitas digito nga natangken ti ulo da idi ngay. Nga isu da digito handa mamati ni Apo Jesus. Isu nga maya nga mapan nasuron-suron ida ngayon sa ko nayon ang if you if you give a chance to the spiritista or sino nga may kanyam talaga nga ala na ka. Isu nga kasta ti kuan ni Satanasen. Stanto kakabsat. So ni Satanas una to nga he will first attempt to at persecution will be, and the persecution will be the battle of Gog and Magog. Digituin ako very technical digituin. So nga no, kutkutin tayo dito maawatan. So nga patingate lang iji kasla very simple lang pa nakaawat tayo tano tahan tayo mga nalaing nga raw. Hindi ba nagsili? Hindi nag-ogan magog ka sa celebrating that England. Aya. Ay, hindi mo naman pwede pa. Yeah. Dati jay English Them, it is war. and this is a battle as well. Battle. Bakit sunod natin November? And this is a battle of Bakit Armageddon. natin November? Lagi ko ka na fireworks? Kasi Pops mambayan. Wala kay Pops ka dagi ka battle dahil. So the battle of Gog and Magog precedes the Armageddon. Kaya nasaon umun-una datoy santo dayta. Oh. One. Umun-una datoy santo dayta. Okay, this precedes the battle of Armageddon. Gira nga talaga. It is the most extensive description of Gog and Magog. It is found in Ezekiel 38 to 39. At idug datoy kakabsat 38-39. J 38:7 basahin tayo man. Wala to. Ezekiel 30. Basahin tayo man J 38:7 to 14. Dataka J Gog. 7:40. One. Paano? One. Ibagamkin ko na agsagana. Kastamot pagsaganaan na amin na soldado na nga ipanguluan na. Kalpasan ti adua tawon. Pasakop to kenkwana ti may sa pagilyan apag naedan dili ti tattao ang nagsubli manipod iti adua nasyon. Okay. Pag naedday naedda sa jay nga awan panagbutinda. Idi idadaten ti gubat. Sa pupunan to dagiti bantay ti Israel ang naglanglangalang kan nabaybayan. Iti nabayag, imitan, katalgudan, ti panagbiag dagiti tattao. Dumarok to akas la bagyo, agraman ti armada na kan dagiti adwa nasyon na kumuyog kenkwana. Ket agsaknap to, dalto akas la ulog iti daga. Verse 10, dahiti ko na ti Apo Diyos kenigom. Intong lumtang dayta tiyempo, magyam to, ti agpanunod, iti dakes, apanggap.
Ikad ng munto, nga rautan, ti awan gaway na pagilyan, apag nanaldan, dagiti tattao, natalna ko natalgan. Dagiti awan, bakod, sarikad-kad na nga ini. Amen. Verse 12, samsamun nyo, dagiti salikwa, dagiti tattao, ang nanaad, dagiti narba, iti asyudad. Na umungda, manibod, dagiti nasyon, kat ita, adun ti taraken ken sanikwada ket agnaudda iti nagsasabatan dagiti dalan a daga. 13 kaludsuden to ken kadagiti taga Seba ken Dedan. Ken dagiti agtagtagilako taga Tarsis. Inummong mo kadin ti armadam ket rimaot ka tapno agsamsam ket agagaw da. Panggap mo kadi iti agalat ti pirak ken balitok iti baka ken sanikwa. Ket italam mo, dagiti amin nga sinamsam mo, last verse, iti kastay baon iti apo a Diyos nga may bagat ken migo. Iti dayto nga sa una kinkwana, kita talatalgeden dagiti tattao nga Israelita gumuar kan. Amen. Amen. So, the Gog nga kunada, actually, Gog is a place and the people are called Magog. Gog and Magog. And this describes the all enemies of Israel. Amo yun nagado nga ti Israel tata sangka kuna nga ti Israel very tiny. Kaslangan lang kadakkel ti New Jersey, America. That is how Israel is the size. Ditoy neighbors nadto, they are all enmities. Adakad ta nga Lebanon, dadto ti Syria, adakad to nga Jordan, adakad to nga dadto ti Egypt, and they are all digitay digita Muslim. So DJ to Gog and Magog is unto idaulwan to ti Russia kunana handa mo imbaga kidi nga diretso nga Russia nga it is led by the north kunana nukitaan tayo ti mapa ti Israel, which nation is found in the north? It is Russia. And nowadays kaslada tay ngay mapan DJ gaji padtungay nga because kitaan yung ti Russia tatta. He is trying to agawon na nga DJ Ukraine to prove nga he is the most powerful. So it coincides di gajay mapaspasamak tatan kakabsat nga Russia, I believe nga Russia will lead the nation into this battle and to this battle before the coming of Jesus Christ. So it is a confederation of nations that is led by Russia in order to attack Israel, because at Israel nga ro it's the apple it's the apple of my eye. Apple Diyos, yes, he is it's Apple of the eyes. no, it's the apple of my eye. God's own heart. God's own heart. But before nga ngem sakbay nga dagitoy Gog and Magog nga maatake na nga once nga datay porsigidong atakin na ti Israel, God will come into a rescue. God will rescue Israel. He will, atay nga palubusan na, dagito nga pasamak tanong iti kastak, malukatan na di panunod to Israel. Kita nyo man, nagriga nga, because of their stubbornness and their idolatry. Dagiti ti basol da idolatry, ti number one nga basol ti Israel. That's why they were scattered all over the world. Adapay Hudyo nga napan di Pilipinas, ado Hudyo dito, ado Hudyo ijay, because of their stubbornness. Baka nagkalugong latikas Jema. And so dati the battle of Armageddon precedes the second coming of Jesus Christ. Kunana tatay nga ating lugar nga awan ti alad na kung hanga nabakudan kunana ya. Yeah.
awan ti bakod na. Gamin, when the Antichrist reign, the Antichrist will have a treaty with Israel. Number one nga ka-treaty na dito Israel. Nga talaga. Haan nga United Nation, but Israel. Okay? Kung nanan to, I am going to have a covenant with you, Israel, like this, blah, blah, blah. 7 years dahil nga treaty. Arami din tumon Israel and ikatin na datay bakod nan. At this moment, Israel is fenced. Fenceless. Dati fence na. At the fence na. Ijay, especially ijay walled villages ko na nagarod. At dati fence na, especially ijay nga inti boundary dati Palestine. Yeah. At dati nagngato nga kwada nga pader na. Ikatinto ni Israel dagijay nga bakod na. Ta dangar ko binandakin Satanasan. Oh, peace treaty kastoy. Ug kakapiyat ayo kun ano ado nga promise ni Satanas. Syempre ti Israel kay DJ kaya da. Tanong agsar ding tigubat. Ta DJ kwartada nga igastos da tigubat. Syempre nagubat they will have to manufacture arms, weapons, artilleries. So, imbes nga ipantay ti kwartada dyan, ipantay ti technology, ipantay ti makan, ipantay ti agriculture, no bumanang tayo. So, awanan, ngam na otak ni Satanas, ulbod ni Satanas. In the middle of the 7-year tribulation, ikatin na dyan nga covenanton. Di awanan, ikat na dyan alad dan awanan. So, yeah. Pagdaaran tayo da habang hamda pa na So, adutag ko na nga Satan's purpose beginning in the middle of the tribulation period is to destroy the Jewish nation. Before Christ the purpose ni Satan nga talaga to nga one of the purposes of Satan is to annihilate the Jewish nation. Tapno iti kasta ating he can prevent the coming of Jesus Christ because ni Satanas amo na nga Jesus will reign in Jerusalem to establish his kingdom. Iso nga amo na nga dating dandani nga maabak isunan ta after the 7-year tribulation ket umayan ti second coming nga ni Apo Jesus ti manggubat kanyadan digitay enmities digitay countries nga manggulgulo iti Israel. Ket amo ni Satanas nga ababalaangan ti kanitunan. So nga double kwamat ti panang persecute na ti Israel. Double time. So in Revelation 16, basahin tayo mga kabsat or ibagalatan. In Revelation 16, Satan will employ two fearful personalities. Sino di personalities na? Ni Satan is the dragon, the false prophet, the Antichrist is Satan himself. The Antichrist is the false prophet kay so the religious kuanan tumad. So dating nga duwa, Antichrist and false prophet iso dato iti employer ni Satanas nga talaga nga kadwana kakabsat. Nga dadya ikaw na nga 16:13. 16:13 ada nga dijay no basaan tayo nga kabsat ka sala frag na nga da rumor di ngiwa da nga rumor nga apoy ti irwar na or Ket nakakita ititalo ang narugit nga espiritu akas latoka. Narumrumwar kadagiti ngiwat ti dragon. Tinarungsot nga animal kundi silang propeta. Sinan the beast when amo tay nga the beast nga nadal tayo the beast from the sea is the Antichrist isunat ti the coming world dictator and he is the head of the re-established Roman Empire. The false prophet is the head of the new world religious system. And he is the campaign manager of Antichrist. So, gito'y talo ni dragon, beast, and false prophet,
committed to the destruction of Israel. When the Church of Jesus Christ is taken into heaven, tunawan tayo ton, tatamutan. The tribulation period begins and the unrestrained satanic persecution of Israel will push forward. So, next time, adalin tayo to jay the place of the battle of the Armageddon and the purpose of the battle. Ato, basit to pa kidi mata. Maala tayo to lati 30 minutes siguro. And the participants of the battle of Armageddon. Amen. Sabi ko mata, awan tayo itong tano, hantay nga agbaling nga participants. Adun to digit ay aramidin mo ni Antichrist ngay nga pang-deceive people nga they will perform miracles as well. Nutugat ka nung kung mo si Dragon, di ka ako iwan. Tinatulog ka. Nag-ibas na itulog ka dito ka. Sika natuno. Kas natukat ko na na. Baka no, aglag-tulog na ang Dragon Day Jai. Vision diyan. Wow, vision na lang. Ano ba na? Hanga literal. Hanga literal. Nabigay ko kung hindi ka bukbutan. Makatukat para sa amin. May nahayong ko lang. Tukas mo bol. Wow, sige, nalpasa na po pastor.